Arratsaldeon guztioi, eta eskerrik asko urreratu zareten guztioi. Hilabete honetan Durangoko emakume bat sexu erasoa jasan ditu eta Getxoko Europa ikastetxeko irakasle batek 4 urteko 5 neskaren aurka ustez egindako sexu erasoengaitik auzi judiziala artxibatu dute. Baita ere, Zallako jubilatuen tabernan 18 urteko neska batek bezero batengandik etengabe jasandako sexu abusuak gaitzesten ditugu. Azarratzen eta sumintzen gaituzte gertaerak dira. Naskatuta gaude emakume neskatoek eta adingabe jasatzen duten mota guztietako indarkeria kopuru jasan gaitzarekin, bereziki sexualarekin, gero eta handiagoa baita indarkeri hori. Era berean, nekatuta gaude emakumeak babesteko neurriak gomendatzen direlako etengabe. Erasotzaileek gure gorputzak kosifikatzeko, kontrolatzeko eta bortzatzeko eskubidea dutela pentsatzen duten bitartean. Arrazoi ugari eragiten dute basakeri horretan, indarkeria normalizatzen duen kultura patriarkalaren iraupenetik hasi eta erasotzaileen erantzunkizuna hartzeko eta genero desberdintasuna betikotzen duten egiturak eraldatzeko neurri eraginkorrik ez izatearaino. Baina horre guztiaren gainetik nabarmentzen da pornografiaren eta prostituzioaren normalizazioa aizaldirako modu gisa, emakumeen kosifikazioa indartzen bai dute eta gizonezkoen kontsumorako objektu huts gisa bihurtzen baituzte, borondaterik eta duintasunik gabe. Deshumanizazio horrek sexu indarkeria elikatzen eta legitimatzen du. Erasotzaileek, emakumeak eta haurrak bortzatzeko eskubidearekin sentiarazten ditu. Eta esplotazioa eta abusua naturalizatu eta eguneroko bizitzaren parte egiten dituen sistema bat betikotzen du. Dei egiten diogu emakume guztiei sexu indarkeriaren aurkako aldarria egiteko eta borroka feministari batzeko. Aktibismori gabe ez baitugu inoiz gure askatasun eta duintasunerako izpirik aterako. Gora borroka feminista! Este mes una mujer de Durango ha sido víctima de agresiones sexuales y se ha archivado la causa judicial por las presuntas agresiones sexuales cometidas por un profesor del Colegio Europa de Getxo contra 5 niñas de 4 años. También condenamos los abusos sexuales continuados sufridos por una joven de 18 años en el bar del hogar del jubilado de Zalla por parte de un individuo. Son hechos que nos irritan y nos indignan. Estamos hartas de la insoportable cantidad de violencia de todo tipo que sufren las mujeres y niñas, especialmente la sexual, que cada vez es mayor. Estamos cansadas de que continuamente se recomienden medidas para proteger a las mujeres mientras los agresores piensan que tienen derecho a cosificar, controlar y violar nuestros cuerpos. En la supervivencia de esta barbarie confluyen causas como la persistencia de una cultura patriarcal que normaliza la violencia y la falta de medidas efectivas para responsabilizar a los agresores y acabar con la desigualdad de género. Por encima de todo, destaca la normalización de la pornografía y la prostitución como formas de ocio que refuerzan la cosificación de las mujeres y las convierten en meros objetos de consumo masculino, sin voluntad ni dignidad. Esta deshumanización alimenta y legitimiza la violencia sexual, hace sentir a los agresores con el derecho a violar a mujeres y menores y perpetúa un sistema que naturaliza la explotación y el abuso y los hace parte de la vida cotidiana. Hacemos un llamamiento a todas las mujeres para que clamen contra la violencia sexual y se unan a la lucha feminista, porque sin activismo nunca hemos ganado un ápice de libertad y dignidad. Gora borroka feminista!